Ljudi, vi gledate novi video. Danas ćemo, vidite, evo je moja super cool lopta. Danas ćemo da radimo pokušaj da ne kažeš wow challenge i onda ajmo da krenemo, samo ćete malo morati da sačekate. I da, subscribe-ujte se na kanal i lajkujte video. Pokušaj da ne kažeš wow, izvinite. Subscribe-ujte se i lajkujte današnji video i ajmo da krenemo. Samo ja da namestim video, znate. Evo, čekaj. Evo ga. Čekaj samo ja. Evo ga. I ajmo da krenemo. Wow. Čekaj. To iz početka niste vidjeli. A, brate. Joj. Šta? Šta? What? Da. Au. Gledajte vi šta je on preskočio. Cijelu ulicu. Au, brate. Gledajte njega. Wow. Nisam rekao. Što? Dobro, ovo mogu i ja. What? Ovo ne mogu. I to deda! Ljudi, ste vi realni. So that might be big in the game, like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag